Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Nitwa Bishop Ngurikimukiza Jean de Dieu Imana izabahe. Nyuma mvuye i Kigali niho ntuye. Ndashimira Imana kugera hano. Shimiye umushumba mukuru w'itorero duhaye umwanya n'abapasteri muri rusange. Nashukuru kiongozi wa kanisa na wapasteri kwa jumla. Imana ibaha umugisha. Mungu awabariki. N'abakozi b'Imana bose muri rusange. Na batumishi ya Mungu wote kwa jumla. Imana ibahereze umugisha. Mungu awabariki. Ndumva twakomera Imana amashyi menshi. Tupigie Mungu makofi. Nishimiye kubona Reverend Emmanuel. Nashukuru kuona Reverend Emmanuel. Imana imuhe umugisha. Mungu ambariki. Na Pastor Mababa. Pastor Mababa. Imana imuhe umugisha. Mungu ambariki. Na Pastor Inosa. Pastor Inosa. Imana imuhe umugisha. Mungu ambariki. Na mwene data Pastor. Na ndugu pale pastere. Imana imuhe umugisha. Mungu awabariki. Dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tudatinda. Tusome neno la Mungu juu tusikawie. Mu gitabo cya Timoteyo. Kitabu ya Timoteyo wa mbere. Timoteyo ya kwanza. Igice cya 6. Sura ya 6. Umurongo wa 20. Mstari ya 20. Niho tugiye gusoma. Njoo kwenye tunenda soma pale. Dusome mu izina rya Yesu. Some kwa jina la Yesu. Haravuga ngo Timoteyo we. Nasema Timoteyo we. Timoteyo wewe. Ujye urinda icyo wagabiwe. Ulinde kitu ambacho ulipewa. Uzibukira amagambo adakwiriye. Uache maneno ya mzaa. Kandi atagira umumaro. Yenye haina mafaa. N'ingirwabwenge zirwanya iby'Imana. Na mambo ambao ya wenye akili wanapinga mambo ya Mungu. Reka dusubiremo. Turudie tena. Aravuze ngo Timoteyo we. Timoteyo wewe. Ujye urinda icyo wagabiwe. Ulinde kila ambacho ulipewa. Uzibukira amagambo adakwiriye. Wache maneno isiyofaa. Kandi atagira umumaro. Yenye haina maana. N'ingirwabwenge zirwanya iby'Imana. Na mambo ya ujanja ambao inapiganisha mambo ya Mungu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Pokea mzuri maneno ya Mungu. Kugira ngo tuganire ku jambo rivuga ngo rinda icyo wagabiwe. Nataka tuongee kwa neno kulinda kile ambacho ulipewa. Rinda icyo wagabiwe. Kuchunga sana kile ambacho ulichopewa. Iryo tugiye kuganiraho mu gihe gito. Tunaenda kuongea kwa dakika chache. Imana ibahereze umugisha. Mungu awabariki. Umva naririmba igice kimwe cyangwa bibiri by'indirimbo. Najisikia kuimba hata couple mbili ya nyimbo. Ya 383. 383. Mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Mu nyimbo za kushukuru Mungu. Cyambukanye korerera amaganya yanjye yose Yesu ngaturiza Uwiteka ngamenya yukwi byanjye byose ubitegeke shubugwa neza n'ubwenge buruta ngamenya yukwi byanjye byose ubitegeke shubugwa neza n'ubwenge buruta nabuzwa n'iki kuisa ngaja nyisunga nkayikoreza ayo maganya yase ngahumurizwa no kumenya yuko datugaburiri nyoni hazanyumvira nanjye. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Turafite indasho kandi twahawe n'abantu b'Imana. Tuna salamu tulipewa na watu wa Mungu. Muri Uganda mutorero bita The Mission Church Mbarara. Uganda kwa The Mission Church huko Mbarara. Baduhaye indasho. Wametupa salamu. Naho bita Namwongo. Nafasi wanaita Namongo. Dufite indasho za Nairobi.
Tuna salamu kutoka Nairobi, aho bita Kasalam fasi banaita Kasalam na Umoja. Muzakire mu izina rya Yesu. Muipokee kwa jina la Yesu. Tunatangiye kusobanura ijambo ry'Imana. Tunaanza kutafasiri maneno ya Mungu. Ijambo tumaze gusoma, neno ambao tunatoka kusoma, ni Paulo wazianditse. Ni Paulo aliandika ile kitu. Kera Paulo yitwaga Sauli. Zamani Paulo aliitwa Sauli. Yakoraga akazi ko gukoresha ikoro. Alikuwa mtoza kodi. Akagira n'igihe cyo kurenganya ubwoko bw'Imana. Na anakuwa na wakati ya kutatiza taifa ya Mungu. Uruhande rumwe yari umugome. Kwa ngambo ingine alikuwa mtu mbaya. Tani mpuhwe yagira. Hakukuwa na huruma. Biblia iravanga umunsi umwe. Biblia inasema siku moja ari mu nzira igi Damasiko. Alipokuwa kwa njia ya kwenda Damasko. Ngahura na Yesu. Akakutana na Yesu. Biblia iravanga yikubita hasi. Biblia inasema akaanguka chini. Aguye hasi. Alipoanguka chini, Biblia iravanga yagize ikibazo cy'ijisho rimwe. Biblia inasema alitatizwa na jicho moja. Ngo yumva sumuwe n'izindi mbaraga. Akasikia ameguswa na nguvu nyingine. Ubusanzwe Sauli yumvaga afite imbaraga. Sauli alikuwa na nguvu. Akumva n'umuntu udasanzwe. Alikuwa anajisikia si mtu wa kawaida. Ariko musahuye na Yesu. Siku alikutana na Yesu. Yumva imbaraga afite zirarangiye. Alisikia nguvu iko nayo inaisha. Hari izindi mbaraga zimufasha. Kuna nguvu nyingine imemshika. Bahitabaza Yesu. Akauliza Yesu. Aramubwira ngo urinde mwami ngakwizeye. Uko nani mimi ni kuamini? Yesu aramubwira ngo ndi Kristo. Yesu akamwambia ni mimi Kristo. Urenganya. Mwenye unatatiza. Yumva ntabwo bisanzwe. Akasikia si mambo ya kawaida. Akiraho yitwaga Sauli. Pale alikuwa Sauli. Akurwaho n'umugabo bitaga Anania. Akakuja na bwana moja jina yake Anania. Anania aramubatiza. Anania akamubatiza. Ariko amubatije ndi ya mushumba. Alipombatiza hakumchunga. Sauli ava kwa Anania. Na Sauli akachika Anania. Ajya mu torero ryari rishumbwe na Yakobo. Akaenda kwa kanisa mchungaji Yakobo. Iri torero ryari rishumbwe na Yakobo. Kanisa ilikuwa naongozwa na Yakobo. Byavutse ku munsi wa 50 bisobanura Pentecote. Ilizaliwa siku ya 50 ya Pentecote. Iyo bavuga Pentecote, wakisema Pentecote bisobanura umunsi wa 50. Inatafasiri siku ya 50. Bivuga ngo intumwa ziri Yerusalemu. Mtume kiwa Yerusalemu. Imisi 40. Siku 40. Zirindiriye. Wanasubiri. Zitegereza umwuka wera ziraheba. Nasubiri Roho Mtakatifu wanakosa. Bigira inama yo kwiyongeza indi minsi 10. Wakajiongeza tena siku 10. Ku munsi wa 50 umwuka wera aramanuka. Siku ya 50 Roho Mtakatifu akashuka. Umwuka wera amanutse. Roho Mtakatifu aliposhuka. Uribuka igihe Petero avanga uwo mwishe mukamubamba ni ukoze ibi. Unakumbuka kwamba Petro alisema yule ambaye mlimuua mkamtundika ndiye mnafanya hivi. Habatizwa abandi 3,000. Kabatizwa watu 3,000. 3,000 bivuka mu itorero. 3,000 ikazaliwa ndani kanisa. Bijya gushumbwa na Yakobo. Ikaongozwa na Yakobo. Sauli nawe ajya muri iri torero. Sauli naye akaenda ndani ya hii kanisa. Iri torero ryarimo abantu bakomeye. Kanisa hili likuwa ndani watu wakubwa. Harimo ba Stefano bari abinginzi muri iri torero. Ulikuwa wa Stefano walikuwa waombaji ndani ya hii kanisa. Bakoraje ibitangaza. Walikuwa wanafanya miujiza. Stefano wafataga umushwari yawujugunya ku murwayi agace. Stefano alikuwa anatupa muswara na tupia mgonjwa anapona. Nawe yabaga muri iri torero. Naye alikuwa ndani ya hii kanisa. Ariko ibitangaza bakoze, miujiza walioifanya, bikitirirwa Yakobo umushumba mukuru. Ilikuwa naitiwa Yakobo mchungaji mkuu. Kugira ngo nyumve neza, tu unisikie mzuri, akakanya naho nazura abandi 10 hano. Saa hii hatami nafufua watu 10 hapa. Biritirirwa umushumba w'itorero kuko ndi mu mavuta ye hano. Itaitiwa mchungaji wa kanisa kwa sababu niko kwa mafuta yake. Ibyo Stefano yakoraga, yenye Stefano alikuwa anatenda, zitirarwa umushumba w'iryo torero Yakobo. Ilikuwa naitiwa mchungaji kwa hilo kanisa Yakobo. Sauli nawe arijamo. Sauli akaingia ndani. Mbona sobanuraka iyo ukijijwe ukomeye, nataka tafsiri ukiokolewa na uko nguvu, bagushira inyuma igihe gito.
banakuweka nyuma muda mchache. iyo general agiye mu rusengero, General akiingia kwa kanisa, naho bamubatiza mu gitondo, hata wakimbatiza asubuhi, ariko nimugoroba bamwakira baravuga ngo general runaka, na magharibi wanasema abakomeye. ni general, anakuwaka tu general, ni mtu mkubwa. Na Sauli yari akomeye, Na Sauli alikuwa mtu mkubwa, bamushyira inyuma igihe gito, kamuweka nyuma dakika kindi chache, gihe gito bamuzana imbere, wakati kidogo wakamuleta mbele, arerwa na Yakobo. akatunzwa na Yakobo. Igihe kigeze aramusengera, amurambikaho ibiganza, Siku ilipotimia akamwombea, wakamwekea mikono, amutuma nk'intumwa, wakamtuma kama vile mtume, bamusengera kuba apotre. wakamwombea kuwa apostol. Agiye kuvuga ubutumwa, Alipoenda kuhubiri injili, yatangiriye i Roma. alianzia Roma. Ntabwo Paul ariwe wanditse ibyakozwe n'intumwa. Paulo si aliandika matendo ya mitume. Ibyakozwe n'intumwa ni amakuru yakusanijwe na Luka. Matendo ya mitume ni mambo ilikusanywa na Luka. Ubundi iyo bavuga Luka, Wakisema Luka, wari docteur, alikuwa dokta, ari umuganga, alikuwa munganga, yari yaroherejwe n'umutware bitaga Teofile kuneka Yesu. alikuwa ametumwa na mkuu Teofile kwenda kuchunguza Yesu. Nono iyo yatangaga raporo, Alipokuwa anapana ripoti, hari igihe avuga ngo twageze i Kaperinaumu, alikuwa anasema tumefika tubona Kapernaum, basakambuye inzu, tuliona wanaondoa manjanja, bagusha ikimuga imbere ye, wanaangusha kilema mbele ya Yesu. arakibwira ngo ikorere uburiri bwawe utahe. Anasema beba sasa godolo lako wende. Hepfo akandikaho amagambo ngo ariko iby'uyu mugabo ntibinekeka. Chini anaandika kwamba ya mambo ya huyu bwana abaichunguzake. Akongera akavuga ngo twageze ahantu bita runaka cyangwa ku kidendezi, Anasema tulifika fasi fulani kwenye chemchemu. abwira umurwayi ngo ikorere uburiri bwawe utahe. Naambia mgonjwa chukua godolo lako na wende urudie. Raporo akozezaho ngo ariko iby'uyu mugabo ntibinekeka. Lakini raporo anasema kwamba mambo ya huyu bwana abaichunguzake. Kabanze mbabwire ko uyu mugabo dukorera ntawamuneka ngo amushobore. Huyu bwana tunatumikia Ni umunyembaraga, ni umunyabushobozi, ni umugabo udatsindwa, ni umugabo ushobora byose, ni umugabo uriho kandi wahozeho. Wamukomera amashyi mu izina rya Yesu. Ntabwo wamuneka ngo umushobore. Zamura haleluya, ongera haleluya, sema haleluya. ntabwo wamuneka ngo umushobore. Huwezi mupeleleza umujue, muweze. Ntabwo wabishobora, Huwezi biweza, ntabwo byakunda. habiwezi itika. Ni umugabo utanyeganyezwa. Ni mwenye atingizwake. Zamura haleluya, pandisha haleluya. Luka arabuze ikintu atanga muri raporo bamusabaga. Luka alikosa kitu ya kupana kwa ripoti walikuwa na muomba. Yigira inama yo gukusanya ibyakozwe n'intumwa. Akafanya matendo ya mitume. Paulo atangira kubwiriza ubutumwa. Paulo alipoanza kuhubiri injili, yahereye i Roma. alianzia Roma. I Roma bari bamuzi. Rumi walikuwa wanamjua. Bari bamuzi mu bugome. Wanamjua kwa mambo ya mabaya. Bari bamuzi arenganya. Wanamjua akitatiza. Bari bamuzi yitwa Sauli. Wanamjua jina Sauli. Bari bamuzi yica abantu b'Imana. Wanamjua anaua watu wa Mungu. Hageze kuhabwiriza bibanza kumugora. Alipofika kwa kuhubiri pale ikakuwa ngumu. Imana imuhereza password. Mungu akamupa password. Agomba kubafunguriraho. Yenye anapasha wafungulia kwa. Barababwira mu Baroma ibice 2:7. Mwambie mu Roma sura 2:7. Ngabashaka ubwiza n'icyubahiro. Watafute uzuri na heshima. Babishakisha gukora ibyiza. Watafute wakitenda mema. Zamura haleluya. Pandisha haleluya. Abashaka ubwiza wenye banatafuta uzuri n'icyubahiro na heshima, babishakisha gukora ibyiza, babitafutia kutenda mema badacogora bila kuchoma. Bakomeje kumurebera muri iyo shusho. Walipomuonea kwa ile picha, ahita babwira mu bice 8 Abaroma, akawaambia kwa sura 8 Rumi, ngo umuntu uri muri Kristo Yesu, mtu mwenye iko ndani ya Kristo Yesu, abahindutse icyaremwe gisha, anageuka kiumbe kipya. Aravuga ngo ibyakera Nasema ya zamani biba birangiye. Aisha. Uyane magabo ndi
nimundebere mu byashize, usinionee mambo ya nabaye zamani. musha, Nimekuwa ntabwo mpya, ngitwa Sawuli, siko tena nitwa Sauli, Paulo. niko Paulo. Yesu yarampinduye, Yesu amenigeuza. nahuye n'umugabo udasanzwe, Nakutana na Bwana nahuye mwenye n'umugabo nguvu. w'umunyembaraga, Niko na Bwana mwenye nguvu. narahindutse, Nimegeuka. ibya kera byararangiye, Ya zamani vimeisha. ntabwo ngiri wa wundi Siko ule wa zamani. mwari muzi kera. Ulikuwa najua zamani. Komera Imana amashyi menshi mu izina Bwana rya makofi Yesu. kwa jina la Yesu Kristo. Aho yageze arababwira Kisha kawafika ngo kavimba. tuvuge iki tureke iki. Tuseme nini tuache nini? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, Mungu akiwa kwa upande wetu, umubisha wacu ninde? adui wetu ni nani? Ubwitimanya umwana wayo, Hakutuima mtoto. izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Atakosa jena kutupatia na vingine vyote. Cyo waje gushaka Imana ikiguhe, Kenye umekuja tafuta Mungu. ndakiguhesheje ng'umuhanuzi mu izina rya Yesu. Umekipokeza kama nabii. Ndahanuye ng'icyo waje gushaka Imana Kenye ikiguhe, umekuja tafuta Mungu ntacyo akupatie. yakwima. Hakuna kenye anaweza kukunyima. Ubundi nujya gusenga, Ukienda omba, urabanza wumve ko Imana usenga atari umunyamwaga. usikie kwamba Mungu mwenye unaombaka haiko msalimu. Imana ntabwo itanga yitangira igitamo. Mungu apanake na kwa kupana kwa uchoyo hapana. Bintu bituma ngunda Imana Vitu vyenye vinacha vinapenda Mungu. yampamagaye. Aliniita, Mungu aliniita. Mvuka ku mugabo utunze ariko utazi gusoma. Nilizaliwa kwa mtu ambaye ni tajiri lakini hajue soma. Nuko Imana itarobanura ku butoni. Mungu hachagulake, hakuna ubaguzi. Ikindi, Kingine, Imana ndipfa, Mungu hakufake. Imana ndihambwa, Mungu hazikwake. Imana ndijyamo sondi, Mungu abaingizake sonde Imana kwake. ndibayishyira muri moroge. Mungu abamutie mu morgue. Imana Mungu ni Imana ishobora byose. ni Mungu anaweza yote. Paulo arakomeza agera i Korinto. Paulo akaendelea kafika Korinto. Mbibutse ko ngiye kuvugana namwe ijambo rivuga ngo rinda icyo wahawe wagabiwe. Nikumbushe kwamba nienda zungumuza na neno kwamba linda kila ambacho ulichopewa. Ageze i Korinto yasanze ibintu bitatu. Alipofika Korinto alikuta mambo tatu. I Korinto ni mu Bugiriki hubu. Korinto ni Grece ya leo. Hari ikigirwamana cyasengwaga n'abagore bitaga Diana. Kulikuwa mnyungu ambao walikuwa naomba. Ile mnyungu ilikuwa jina yake ya mwanamke Diane. Niba ariko witwa wihangane, Kama jina yako Diane ujivumilie. ntabwo ari wowe mvuze. Si wewe ninasema. Iki kigirwamana cyari gifite amabere igihumbi. Hii sanamu ilikuwa na maziba mile. Hakaba 1000. icyasengwaga n'abagabo Ilikuwa kuko ingine ilikuwa naomba na wanaume. cyitwaga Dagon. Ilikuwa jina yake Dagon. Hakaba indaya nyinshi muri uwo mujyi. Kulikuwa bambaraga wengi ndani ya ile mji. Yabwiriza abantu, Akihubiri watu, abo yabwirije n'abagiye gusenga ibigirwamana akananirwa kubitandukanya. benye na ubiri benye banenda omba myungu na wanaomba Mungu anashindwa kuyachanisha, kuitenga. Kandi aha naho i Korinto bari bamuzi. Watu wa Korinto walikuwa na mjua. Aha niho Imana yamubwire ngo bwira abagore n'abakobwa batega igitambaro. Hapa njo Mungu alimwambia, ambia wanawake na wasichana wafunge kitambaa kwenye kichwa. Batandukane n'indaya zo muri uyu mujyi. Wakuwe tofauti na mbaraga wenye wako ndani ya hii mji. Ni ikimenyetso Imana yari muhaye. Ni alama Mungu alimpatia. Ari igihe umuntu atega igitambaro atazi ibyo akora. Una wakati mtu anafunga kitambala ajue mambo iko nafanya. Agapfundikira hane yavuga ngo nta mugabo ngira kandi amufite. Anafungia hapa nasema sina mume na japokuwa iko na mume. Gahenge kuko ashaka. Anapengamisha gisa nataka. Gira mugenzi wangu ngo bifite icyo bivuga. Abia mwenzako iko na maana yake, iko na kitu. Mubwire cyane mwe ngo bifite icyo bivuga. Mwambie sana iko na kitu inasemaka. Tucyambara uzi n'icyo uri gukora. Vala na unajua kenye uko nafanya. Abikoze Paulo, Lakini abakobwa n'abagore bateze, lakini wasichana na wamama wakitega vitambaa, bambaye bakikwiza, wakivaa wanajivika kweli mavazi marefu. aba babonye bati bari basengera kwa Paulo. Benye banabaona banasema aba banaombea kwa Paulo. Abona pondasiyo yo guhera itorero kugira ngo atangire umusingi wo kuryuba. Akaanza msingi kwa kujenga kanisa. Zari bisa na Imana imuhaye icyo bita doctrine. Ilikuwa kama Mungu anampatia msingi, amahame yo kugenderaho, msingi ya kutembelea yako. Arabikora birakunda. Akafanya ile kitu ikaitika. Ariko yababwiriza bagakomeza bakagira kode nyinshi. Anawahubiri lakini wanaendelea kuwa na kode ya mingi.
niho yababwiye mu Bakorinto ba mbere 13:10. Kawaambia ndani ya Wakorinto wa kwanza 13:10. Arababwira ngo naho navuga indimi ngiza abamarayika. Akawaambia hata nikisema kwa lugha na sawa malaika. Ariko singira urukundo. Kama sina upendo. Mba mbindutse ng'icyuma kirenga. Nageuka kwamba kama chuma ya shaba. Mu Bakorinto ba mbere 13:10. Wakorinto wa kwanza pale 13:10. Aravuga ngo ubw'igishitse kizasohora. Kati tatimia. Bya bindi bidashitse bile byenye bitimizwe bizakurwaho. Itatoka. Imana yirukana ibidashitse guha ibishitse muri uyu munsi. Afukuse byenye abifaye akuchimbe. Ndimo ndareba imbere. Naomna mbele. Ngabona hari ibishitse. Naona kuko byenye binaenea. Biri buzu uyu munsi. Byenye bitakuya leo. Bikirukana ibidashitse. Bifukuse byenye habienea. Birukanye ibibazo. Fukuza mbamagaye ibisubizo. Inaita jibu. Birukanye ibigerageza. Fukuza jaribu. Mbamagaye amahoro. Inaita amani. Warunaniwe. Mwenye alikuwa ametoka. Reka yakire gutabarwa uyu munsi. Apokee kuokolewa leo. Zamura haleluya. Pandisha haleluya. Helebala kota sibili holiba inigra. Oh haleluya. Imana ndimo numivugana nanje. Nasikia Mungu iko na ngo hari igishitsi giye kuguha. Kuko kenye kinaenea. Ibidashoboka birashoboka. Ibyanze birakunda. Ibyo wabuze biraza. Amasezerano wabuze araza. Inzira zifunze zirafunguka. Ibyo wabuze biraje. Imbere yawe ugiye kubona Imana. Ije kuguhanurira. Uyu munsi ugiye kwinjira mu kwa 10 mu mashimwe. N'ukwa 11. N'ukwa 12. Numbi yamamagaye. Iri mivugana nanjye amagambo. Anasema na mimi maneno haya. Nta muntu wateranye uyu munsi. Hakuna mwenye alikusanyika leo. Uzongera gukorwa n'iso. Mwenye atahaibika. Haguruka utere haleluya. Simama ukituma haleluya. Iya balakota. Oh haleluya. Lesha enegra. Haleluya. Inzira zo gukorwa n'isoni ntabona malaika zifunze. Njia za kuyaibika naona malaika nafunga. Imana irazana igishitse. Mungu ataleta yenye na enea. Wigira ubwo Imana irazana igishitse. Usiogope, Mungu analeta yenye na enea. Imana irazana igishitse. Mungu analeta yenye na enea. Imana iraguha igishitse. Mungu atakupatia yenye na enea. Ibidashoboka. Yenye biwezekana. Imana irabihindura ibishoboka. Mungu atabigeuka yenye bibutsa akantu. Nibakumbusha hiki kitu. Abantu twateranye uyu munsi. Watu wenye tumekusanyika nabo leo. Imana igira ikimenyetso cyo guteranya. Mungu anakuwaka na alama ya plisi ya kuongeza. Satani akagira icyo gukuramo. Shetani anakuwa na alama ya kuondoa. Niyo mpamvu bakubwira ngo uzubaka inzu igeretse mu mwuka. Banakwambia kwa kiroho utajenga etage. Ukumva irindi jwi rikubwira ngo ndibizaba. Nasikia sauti ingine nakwambia si habitafanyika. Ko Satani akuramo. Shetani yanaondoa. Yaba umuntu mwicaranye. Angalia mwenye muko na ikana naye. Kugira ngo Imana iguteranyirize. Mungu akuongezeye. Imana iguteranyirize. Mungu akuongezeye. Muhanurira ngo iguteranyirize. Ambie mutabirie Mungu akuongezeye. Ubwire ngo ndaguhanuriye. Mwambie mimi nakutabiria. Imana iguteranyirize. Mungu akuongezeye. Mu izina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Paulo arakomeza. Paulo anaendelea. Mu Bakorinto ba 2:4:15. Korinto wa 2:4:16. Aho yomba somye numva ubuntu bw'Imana. Ikisoma pale nasikiaka wema ya Mungu inapanda. Yavuze ngo nicyo gituma tudacogora. Ndiyo sababu hatuchoke. Nubwo umuntu wacu w'inyuma saza. Hata mtu wetu wa nje anazeka. Ariko umuntu wacu w'imbere. Lakini mtu wetu wa ndani ahora hinduka musha. ageuka mpya. Uko buceye. Ukiingia. Nuko bwije. Hata bukikuta. Arakomeza hepfo. Anaendelea. Arwango kubabara kwacu. Hurumia yetu. Chigihwayi. Wasa kuturemera ubwiza. Pia tena bakanya kanone. Wakati ya leo. Kesho hazaza. Na kesho nitakuya. Mungu anaangalia kambele. Kabona mu kwa 10 zagutabara. Mwezi ya 10 atakuokoa. Ukabona bitazashoboka. Anaona habitawezekana. Ikareba mu kwa 11. Anaona mwezi ya 11. Ikabona uzabaho. Anaona utaishi. Kana abandi bari gupfa. Wengine biko na kufa. Ikabona mu kwa 12. Anaona mwezi ya 12. Ikandika kutazandagara. Nika kwamba utaishi. Uzarangiza umwaka. Utamaliza mwaka. Wewe utari kubireba. Wewe mwenyewe ubione. Nico gituma tudacogora. Njoo tuchoke. Ihangane. Vumilia. Ukomeze icyo wahawe. Ushike sana kenye ulipewa. Ukirekure
nturekure, usiachilie, ukomeze Imana ubabaye, uendelee Mungu ukiwa na huzuni, unayihamye wishimiye, utangaze na ukiwa na ibibazo furaha. nibizu yihamye, Shida ikikuya wewe utangaze, niba kuvuga uyihamye, wakikusema utangaze, niba guhiga uyihamye, wakikuwinda utangaze, niba gukwiza inguru yihamye, wakikwambia habari wewe utangaze, niwarya nabi uyihamye, ukikula mubaya utangaze, niwanarya neza uyihamye. ukikula mzuri pia uhakikishe. Bikomera amashyi mu izina rya Yesu. Pigie Mungu mikono kwa jina la Yesu Kristo. Paulo niho yandikiye Timoteyo, akaandikia Timotheo. Sasa yuko amwandikira yabanje kumwimika. mbele kumwandikia alimutawaza kwanza. Timoteyo yari umusore, Timotheo alikuwa kijana, aramureba abona akwiriye kuba umushumba, akamwangalia akaona kwamba anapasha kuwa mchungaji, arabanza aramwicaza aramuhugura, akamuikalisha, akaanza sasa kumfundisha, aramubwira ngo nugera ku bagore, ukifika kwa wamama zabahugure nk'abagore, uwashaurie kama wamama, nugera ku bagabo, ukifika kwa wababa bahugure nk'abagabo, uwashaurie kama ugera wababa, ku bakobwa, ukifika kwa wasichana bahugure nk'abakobwa, uwashaurie kama ugera wasichana, ku basore, ukifika kwa vijana bahugure nk'abasore, uwashaurie kama via vijana. amugira inama ya buri kintu, akamshauria kwa kila jambo. hari amagambo rero yamubwiye atatu. Kuna maneno 3 alimwambia. Harimo iri jambo nasomye, kuko hii neno ambao nimesoma, ariyo mpamvu Imana yambwiye ngo ngubwire ngo komeza icyo wahawe. Bwana niambia ushike sana kile ulichopewa. Irya mbere yamubwiye, ya kwanza alimwambia, riri muri Timoteyo wa mbere ibice 6 Timotheo ya kwanza sura 6 mstari wa 6. yaramubwiye ngo icyakora kuko kubaha Imana, alimwambia hata kuheshimu Mungu, iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe, ikiambatana na roho ya kutosheka, kuvamo inyungu nyinshi, kunatoka faida nyingi. amubwira irya kabiri, Kamwambia ya pili, amubwira iri jambo twasomye, kamwambia hii neno ambao tunasoma, Timoteyo wa mbere ibice 6 Timotheo ya kwanza sura 6 mstari ya 20. aramubwira ngo Timoteyo we, Timotheo weye, ujurinde icyo wagabiwe, linda ambacho ulipewa, uzibukira amagambo adakwiriye, acha maneno ya hadisi siyofaa, urwanye n'ingirwa bwenge zirwanya, piganisha wenye kujifanya akili ku mambo ya Mungu. Yandangazwa n'umukristo usebye umuhanuzi akongera akamwegera akamuhanurira. Nashangazwa na mkristo anachafua mubaya nabii kisha namuzogelea ili amutabirie. Timoteyo ujurinda cyane, linda sana Timotheo icyo wagabiwe, kile ambacho ulipewa, uzibukira amagambo adakwiriye, acha mambo isiyofaa, ngo urwanye n'ingirwa bwenge, piganisha wenye kujifanya wakili zirwanya ibyima, wanayopinga mambo ya Mungu. amubwira irya gatatu, Kamwambia ya 3, kandi vuge mbone ngaruke kuri iri jambo, acha niiseme kisha nirudie kwa hii maneno. arongera avuga ngo Timoteyo mwana wa, Kamwambia Timotheo mwanangu. Timoteyo alita ati karame papa, Timotheo akasema niko hapa baba. aramwegera Akamsogelea, aramubwira ngo umva Timoteyo, kamwambia Timotheo sikia, ndawakishira mu by'ubuzima, hakuna mwenye anaweza jitia mwa hii mambo ya uzima, ndabakinesheje uwa mwandikiye igisirikare, ili afurahishe mwenye alimutia ndani ya askari ya kuwa. ndawakishira mu by'ubuzima, kuna mwenye anaweza jitia mwa hii mambo ya uzima, ndabakinesheje kisha afurahishe uwa mwandikiye igisirikare, mwenye alimwandika kukuwa ndani ya askari. turabasirikare benshi twogejwe muma, umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobo, kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu, dukomeze dushire mbere dushimiriho. Tubanza dukomere Imana amashyi twakira umushumba. Makofi na tupokee mchungaji. Twongere Imana amashyi menshi. Tupigie tena Mungu makofi sana. Timotheo huyu Paulo aramubwiye ngo Timoteyo we, Paulo anamwambia Timotheo weye, ndawakishira mu by'ubuzima, hakuna mwenye anaweza kutia mu mambo ya hii uzima, ndabakinejeje uwa mwandikiye igisirikare, apate kufurahisha mwenye alimwandika kuwa askari. kangaruke ku ijambo nasoma, nirudie kwa neno ambao nimesoma. aramubwiye ngo Timoteyo weye,
weye ujurinda icyo wagabiwe. linda kile ambacho ulipewa. Ndena ngombaza abantu bateranye uyu munsi, Nataka uliza benye banakusanyika leo, icyo wagabiwe urakirinda cyangwa kile uragisenya? ambacho ulipewa unalinda ama unabomoa? Hari abantu basenya iby'Imana yabahaye bakoresheje ururimi. Kuko benye banabomoa ile ambao Mungu aliwapatia wakitumikisha ulimi yao. Mu gitabo cy'Imigani, Kitabu ya Mezali ibice 18 umurongo wa 18:21 aravuga ngo ururimi ni rwo rwica ulimi inaua kandi ni rwo rukiza, na ulimi inaokoa. abarukunda Benye banapenda bazatungwa n'icyo ruzana. wataishi kwa ile ambacho ulimi inaleta. Umuntu utazi kurinda iby'Imana Mtu rero, ambacho halinde mambo ya Mungu, hajue kulinda mambo ya Mungu, ni yasengura mwumva, hata kiomba unamsikiaka, arahumiriza ukumva aravuze ngo ndi ndumbi y'imbwa, anafunga macho anasema niko imbwa mufu, narapfuye ndacho ndicho. nilikufaka siko kitu. Ariko utuye mu ijuru, Wewe unaikala mbinguni, ugihamagara kuri umukubuga Imana ibona warapfuye mbere w'igihe. sasa unapojiita wewe ni mavumbi na unasema kwa Mungu anaona kwamba umekufa mbele ya wakati. Mbere yuko Imana igusubiza, Mbele Mungu akujibu, banza umenye icyo uri cyo, jua kile ambacho wewe uko, wisobanukirwe. ujitambue. Kankoreshe iri jambo nanone, Tumikishe tena hii neno, igituma amasezerano asohora kinachosababisha ahadi ya Mungu itimilike binyura mu mitekerereze yawe, inapita kwa mawazo yako. mu yandi magambo Imana muri Bibiliya haravuga ngo Imana ishigikira imitekerereze y'umuntu. Ndani ya Biblia inasema Mungu anaunga mkono mawazo ya mwanadamu. Iyo utekereza inzu, Ukiwaza nyumba, umuhanuzi abona inzu. nabii anaonaka nyumba. Iyo utekereje kuzaba mu nzu y'ibiti, Ukiwaza utaishi kwa nyumba ya nyasi ya miti, umuhanuzi nibyo abona. njo ile nabii anaonaka. Dogo uko wifata mu mitekerereze, Gisi unajichukua kwa mawazo ya, Imana ni kwigusanga. njo gisi Mungu anakukutaka. Bibiliya irevuga ngo Biblia inasema Imana yifashe ng'inyembaraga, ukishika Mungu kama mwenye nguvu, iza ng'inyembaraga. Mungu anakuyaka kama mwenye nguvu. Yifashe ng'inyantege, Kichukua kama mzaifu, iza ng'inyantege. anakuya kama mzaifu. Bipfira herero, Inakufia wapi sasa? cyatumye Imana imbira ijambo rivuga ngo rinda icyo wagabiwe. Linda kile ambacho ulipewa. Mu gitabo cy'Imigani nanone, Ndani ya kitabu ya Mezali, ibice 13 sura 13 umurongo wa 12 mstari ya 12 haravuga ngo ubwiringiro burerezwe unasema kwamba tumaini ambao imesemwa tu butera umutima kurwara, inaleta roho kugonjwa, ariko icyifujwe iyo kibonetse lakini itaji kipatikana kiba igiti cy'ubugingo. inakuwa mti ya uzima. Iyo uri mu bwiringiro burerezwe, Ukikuwa na tumaini ya kusemewa tu ya pale, ikosa rya mbere ugwamo, kosa ya kwanza unaanguka ndani, wibwira ko hari aho wageze utarahagera. unajiambia kwamba kuna fasi umefika na hujafika. Wumva hari intambwe wateye kandi utarayitera. Unajisikia kuna hatua umefanya na hujaifanya. Rinda icyo wagabiwe kuko Imana ije Kile kugisohoza. ambacho ulichopewa, Ugerageze ukirinde, ulinde ile kitu ambacho ulipewa. uve mu magambo adakwiriye, Toka ndani ya maneno isiyo, niwarangiza urinde kisha ulinde ile kitu, icyo wagabiwe. kile ambacho ulipewa. Utekereze neza, Uwaze mzuri, Imana nayo igusubize neza. Mungu naye akujibu mzuri. Naratangaye, Nilishangaa umunsi umwe nari gusenga, siku moja, niko kwenye maombi, nari ndi mu iteraniro. nilikuwa kwa makutano. No turi mu iteraniro, Tuko kwenye makutano, umuntu umwe araza kandi yari umuvugabutumwa. mtu mmoja akakuja, alikuwa mhubiri, Aravuga ati ndashimira Imana, kasema nashukuru Mungu. jewe na madamu twari dufite plani y'umushinga. Nikusema mimi na bibi yangu tulikuwa na plani ya kitu fulani, ya kufanya kitu fulani. Noneho njyewe ndekereza ko ari umushinga ukomeye. Nikawaza ni mpango ambao ya mzuri ya Aravuga ati manze mukomere Imana amashyi Kasema, turayakoma. mpigie kwanza Mungu mikono. Ati twari dufite gahunda yo korora ingoko ibiri, bivuga mu kigo cyiza cyo gihe nari naha. Tulikuwa na mpango na projet ya kuvuga kuku mbili. Ingoko ibiri, Kuku mbili. ati twarazibonye. Tuliona ile kuku mbili. Ati mukomere Imana amashyi. Pigie Mungu makofi. Bitandekereze cyambere uyu muntu utekereza ko ingoko ibiri akomeye. Nikawaza juu ya mtu anawaza juu ya kuku mbili. Kugira ngo Imana imusubize biragoye. Juu Mungu amujibie ni ngufu sana. Uyu muntu utekereza ko ingoko ibiri akaze.
Musema kwamba anawaza kama akivuka kuku mbili iko wa ajabu. Iyi Imana ikubonye bati uyu muntu ariho ni muzima yarapfuye. Imana ishobora bingahe byo itanga bingahe byo kugira bangikura kucava kicazanye n'iki n'ibikomango anaikalisha na watu wakubwa. Hanyuma se nibisubiza kukuyisaba bike. Juu ya nini unamuomba bya kidogo? Kubera kuyisaba bike. Juu ya nini unaomba Mungu bya kidogo? Naratangaye. Nilishangalaka. Ndavuga uyu muntu ni umuhanuzi. Sasa huyu mtu ni nabii. Uyu muntu arasenga. Huyu mtu anaombaka. Uyu muntu akorera Imana. Huyu mtu anatumikia Mungu. Imana yambwiye ngo murinde icyo mwahawe. Mungu aliniambia nimambie mulinde kila ambacho mulipewa. Reka amagambo utunge ijambo. Acha maneno utunze neno. Reka gusebanya. Acha kuchafuana. Tekereza kibintu urimo. Waza byenye uko ndani. Nahuri na kwenye uko. Imana niyo igufiteho uburenganzira. Mungu ndio mwenye iko na uwezo juu yako. Hari igihe umuntu amara guhaga ibirayi. Na wakati mtu anashiba viazi. Ibintu ngimana ngirabizi ndacho biyibwi. Mungu anabijua. Mungu ajali kwa ile. Kuuzisha tomato unaona uko wa ajabu basi abantu bafite Range Rover na batu benye biko na Range Rover na matara. Bavuga ngo Yesu ni umwami. Banasema Yesu ni Bwana. Hari abantu batunze indege. Ko benye bako na mavio. Bavuga ngo Yesu ni umwami. Banasema Yesu ni mfalme. Hari abantu batunze. Kuko benye biko afunguza marido telecommande. Marido banaifungua na telecommande. Bavuga ngo Yesu ni umwami. Nasema Yesu ni mfalme. Udatunze ni hene ukomejwe ni. Hauna tambuzi kisha unakuwa. Subiza icyo ngubaza. Rudisha niki gitumye utubaha Imana. Kitu gani auheshimu Mungu? Tumenye ikintu kimwe. Jua kitu moja. Nta kintu kimbuza kukubwiza ukuri. Hakuna kitu inaweza kuniatisha kunikwambia kweli. Kugira ngo mbe bishop byarango. Juu ni kuwe bishop ilikuwa ngufu kwangu. Narwaye amavunja. Niligonjwa mafunza. Narwaye inda. Niligonjwa chawa. Datumbyara ndazi gusoma no kwandika. Baba wakunisaa ajue soma na kuandika. Hari ikintu kimwe kijya kinja. Kuna kitu moja na nilumizaka. Je natuye Kigali wacu ni Mukondiriya mu cyaro hejuru kuri Mahoko. Kigali lakini kwetu ni kule yulu ya Mahoko kule yulu. Umunsi umwe twe dufite umwana ungurikira ari umunyeshuri yiga. Moja tulikuwa na mtoto mwenye ananifuata na ni mwanafunzi. Abanyeshuri baza kumusura. Banafunzi wanakuja kumuona. Akabatekera ibiryo byiza. Wanawapigia chakula mzuri. Mama yitwa Maniba Alphonse. Mama jina yake Maniba Alphonse. Nongeye bakambwa tirukanga inyuma. Anasema kimbia nyuma. Nararwaye amavunja. Nagonjwa mafunza. Kirenge kimwe bakuramo ngo 800. Ya mguu mmoja bana matami ya 8. Ikibazo cyo kubivugira kuri kamera kuko nubundi izina ryanjye ririho. Na kukaina tina taha ya kusemea ku kamera jina yangu iko pale. Nubundi wanditse ngo Bishop Imani Zabayo bisanga ho nacho Bishop Imani Zabayo na kutaka ayo pale. Nono amavunja aranyataka kweli. Mafunza ikanishambulia. Uzi kitu gitumutukana. Una kitu kinacha unatukanana. Nubukene. Ni umaskini. Ukatubeshe. Usikwe na tudanganya. Wewe urya nabu kabyukana umushiha. Wewe unalala mubaya unalamuka na bisira. Ariko warinzi icyo wagabiwe koko. Linda kila ambacho ulichopewa. Noneho ngajya ndihisha. Najificha. Uwo mwana ungurikira ngarima ariga ngo azaba ngo umuntu ukomeye. Mtoto wa kunifata nasoma si atakuwa mtu mkubwa. Ku munsi umwe ngiye gukizwa we. Siku moja niende ukolewa. Ndasenga. Nikaomba. Mvuga Imana. Nikasema Mungu. Reka ngubwire ikintu kimwe. Acha nikwambie kitu moja. Nuburira agaciro mu rusengero na handi uzakabonera. Ukikosea heshima mu kanisa utapata fasi. Nikwambie kweli. Haguruka utera haleluya. Simama utume haleluya. Mu rusengero mu kanisa niho ministri yicarana n'umuboyi. Jo kwenye ministra na ikala na boyi. Ni kuvuga mu rusengero mu kanisa niho umuntu utazi gusoma. Mtu mwenye ayuwe soma. Yicarana n'uwize masters. Ikala na mwenye anasoma masters. Ni kuvuga mu rusengero mu kanisa niho umuntu utunze. Jo kwenye tajiri yicarana n'udatunze. Ikala na mwenye ana. Ni kuvuga mu rusengero niko nasema mu kanisa niho umuntu barinda. Mtu banamulinda. Yicarana n'utarindwa. Anaikala pamoja na mwenye. Ni kuvuga mu rusengero mu kanisa niho umuntu mtu uri mu cyiciro cya 4 mwenye iko na toa yicarana n'uri mu cyambere. Iko na mwenye anaikala na mtu wa kwanza. Reba umuntu mwicaranye
Angalia mwenyewe munaikala ubwira ngo nuburira agaciro mu rusengero kosa heshima na uzabupfuye nabi umekufa bure. mu rusengero niho Imana itangira agaciro nitangira gukomera wayivugiriza imbunda ukayikomera amashi mu rusengero kanisa niho Imana kwenye Mungu itangira agaciro anapana heshima. Niyaba debele koti talabandala hili miniwa enegra shaidrele dotandala bala koti ta enegra shaidre mu rusengero nuhaburira gaci ukikosa heshima kuraho uzaba wararangije tosha utakuwa umeisha kuraho tosha. mu rusengero niho mbwirira umuntu ufite amapeti apfukama unaambiaka mtu mwenye iko na maraka unamwambia piga magoti chogisi Mungu ananiambia kukiyamamagaye ni yera pfukama mwenye aliniita ni mtakatifu piga magoti. Ariko musanze muri biro ntago nabivuga kimukuta ku biro siwezi mwambia. Aha niho Paulo yavuze hapa njoo kwenye Paulo alisema arabango yafasha baswa alichukua watu wasio abahindura abanyabwenge amewageuza watu wa elimu. Nicho gituma umuntu utunze unakuta mtu ambaye ni akagira ibinda gatunga indege bwana bito anakuwa na ndege hari igihabyara akabyara debile kata na zana zala debile akajya kuvuza mu Buhinde anenda tunza mu India akabirinduka mu bihugu anageuka kwa nchi na nchi umwana kanga gukira toto anakosa kupona agahura n'umuntu uturutse mu cyaro tana na mtu anatoka ndani ya wasenzima mwenye aliomba Mungu akabaravuza turiya baba haguruka yafasha baswa alichukua wasio na elimu. Amen. Alichukua wasio na elimu. Mundebere minota reka zose bakomana acha nimalize. Yafasha baswa alichukua wasio na elimu abahindura akawageuza abanyabwenge benye batu ya akili. Arongera aravuga Paulo akasema ngo naterana ibipfusi napiga nguvu simbusha lakini sipige pembe ndashaka gusingira nataka nichukue icyo Kristo yafatiye ile Kristo alinishika nayo. Ariko Mana najua Mungu ariko Mana ngorera we Mungu ambaye natumikia Mana umva ngubwire acha nikwambie uwo mwana bateteshaga ule mtoto ambaye walikuwa wanasema wanatekesha mwenye alikuwa anasoma. Jewe ntabwo nagize amahirwe yo kwiga amashuri asanzwe mimi sikupata kusoma masomo kawaida ariko nize Biblia nilisoma Biblia kandi kuyiga Imana yabanje kuyifatira yimpa Mungu alichukua Biblia kanipatia. uwo mwana bateteshaga no musikirite ule mtoto mwenyewe alikuwa anatekesha ni security. I am a bishop ariko mimi niko bishop ariko abantu bazi gusona bishop n'umusikirite hakomeye ndera bishop na security nani mwenye iko na nguvu ariko Mana bwo twakwirengagiza kudukunda we batwarapfuye tukibagirana none turiho kuko wabishatse we cyubahiro ni kibi cyawe urakome zamura haleluya pandisha haleluya. Imana yambwiye ngo rinda icyo wagabiwe linda kenye ulipewa kirinde linda ile kitu kuko Imana hari ibindi igiye gukora kwa yenye Mungu anaenda fanya kirinde Imana igiye gukora ibidasanzwe linda ile kitu Mungu anaenda tenda mambo isiyokuwa ya kawaida kubona hahandi Imana igiye kububakira urusengero rukomeye hapa fasi Mungu anaenda wajengea kanisa kubwa hano urusengero ruzaba rugeretse kanisa itakuwa etage ibi Imana igiye kubikora hivi Mungu anaenda bifanya Imana igiye gukora ibidasanzwe Mungu anaenda fanya mambo isiyokuwa ya kawaida umuntu wese usengera muri uru rusengero hata naombea kwa hii kanisa ijwi rikubwanga imisi mibi irarangiye siku mubaya inamalizika ugiye gusingira imisi myiza unaenda shika siku mzuri Imana iri kuvugana nanje Mungu anasema na mimi ubwa mbere ngandagiye hano mara kwanza nimekanyaga Imana yawe ngahantu baciye mu ntambara nyinshi hata bamepita mu vita kandi zikomeye ya nguvu Imana yavuze ngo zirarangiye Mungu anasema inaisha bageze igihe cyo gusoroma nenda amasezerano ahadi Imana ni kwivuze jogisi Mungu anasema umuntu wateranye uyu munsi Mungu amekusanyika leo reba mugenza umubwire ngo imisi mibi irarangiye siku mubaya ongera umuhanurire ngo irarangiye tabiria inamalizika irarangiye siku mubaya zirarangiye irarangiye nasikia sauti kuniambia irarangiye sauti kuniambia irarangiye sauti kuniambia irarangiye inaisha Imana ibwira ngo irarangiye nasikia Mungu kuniambia Imana ibwira ngo irarangiye inaisha akira urufunguzo Imana irarutanze imbere yawe mbele yako ugiye gutabarwa unaenda okolewa zamura haleluya haleluya.
Liya baba. Haleluya. Liya baba baba. Haleluya. Tele koti talabana la hilimini wa enegra. Liya baba baba. Liya baba. Bantu bataramenya Batu benye bayanijua ubuntu bw'Imana. uzuri ya Mungu. Bafata Bibiliya bakaryama bakirirwa Kwa bayiseguye. Biblia wanatia kwenye kichwa. Bayisiga ibimwira ngikiza malaria. Wanaipakala mema kamasi asa inaponya malaria. Bibiliya narayisomye ngira amavunja. Biblia nilisoma nikakuwa na mafuta. ngirinda. Nikakuwa na chawa nikaisoma nikakuwa na chawa. Nayisoma ndura heza. Nikaisoma nikaikala fasi mzuri. Nayisoma menya kuryama. Nikaisoma nikajua na kajya kubwiherero utarenze igitanda. Unaenda hata soma Biblia. Upite kitanda nikasoma Biblia. Menya uko mu ndege hameze. Kajua gisi. Haleluya. Ariko ma. Amen. Reka nabwo narekera navuga ngagera nimugoroba reka siwezi ibintu urimo ibitu byenye uko ndani uri kubona biguhangayikisha unaona binakuhangaikisha Imana ivuganye nawe Mungu anasema na mimi ngishizeho iherezo anaweka mwisho ishizeho iherezo anaweka mwisho nishimye Yego senga naenda omba Imana iguhaye imodoka yindi ikomeye Mungu anakupatia gari nyingine ya nguvu Ye gutunga Range Rover unaenda kuwa na Range Rover niko Imana ivuze ndio gisi Mungu anasema Imana igiye kubikora Mungu anaenda bifanya ibi mvuga nukuri kwiyamamaga ibi mimi nasema ni kweli ya Mungu manyani Imana ivuganye nanje ndio gisi Mungu anasema na mimi Imana irambwiye Mungu ananiambia umwaka utaha mwaka ijao uzaba umwaka w'amashimwe takuwa mwaka ya shukrani mugihe abandi bazaba bari kurira wengine batakuwa biko banalia ugiye kubona ibitangaza unaenda ona miujiza Samura haleluya pandisa haleluya tidala bala kotasibidi holy my haleluya wakoze kunsobanurira Imana iguhaye inzu amen ndayakiri ndayakiriye mu izina rya Yesu ribo saya bosa haleluya ndayakiriye mu izina rya Yesu akirizo ndayakiriye mu izina ndayakiriye akirizo aliya baba bibidi kwa titalaba akirizo ngiyi irashe irihuse Imana irayiguhaye irabangutse urakoze ma Zamura haleluya amen amen oye haleluya ni baba riko paya sekaya ibidi ko titalaba na hini haleluya ishimwe ni ryawe ma sha enegra haleluya shaidrele dota haleluya Imana irabikoze yego mana Imana irabiremye urakoze mana ndabona abamarayika batanga ikimenyetso naona abamarayika wanapana alama buri muntu wateranye uyu munsi kila mtu amekusanyika leo Imana hari ikikoze kuko kenye Mungu anatenda niko Imana ivuze togisi Mungu anasema niko Imana ivuze togisi Mungu anasema Imana irabikoze dusenge acha tuombe haleluya Yesu uyu munsi leo Imana igiye gutanga itandukaniro ry'amezi ashize Mungu anaenda pana tofauti ya miezi naisha zombivuze ngo umuhanuzi tunaingia nimeisema kama nabii zombivuze ngo umuhanuzi nimesema kama nabii haleluya oh sifa ni zako baba unastahili sifa ariko nta muntu uri kumva Imana ngahaguruka tere haleluya kongeye gusaba asikia Mungu asimama ntabwo uri kuyumva ntabwo uri kumva Imana ntabwo uri kumva Imana hausikia Mungu hausikia Mungu ntabwo uri kumva Imana hausikia Mungu weye ho yes kasenge lantala bosaka yes ya kotitalabana la hilimini wa enegra shaidre tandala bala kotasibidi hilimini wa enegra sifa ni zako baba